seveda smo zelo ponosni na to, v Termani Laško to leto Borze Space. Organizatorji potovanj, turistične agencije, ki prihajajo danes na ta dogodek, so iz celega sveta praktično. Tako da smo zelo zadovoljni z obiskom in tudi z povpraševanji, ki so jih naslovili na nas. Vidimo v tem veliko perspektivo, to je zdaj tretja Borza Space, prvi dve sta se odvijali v Ljubljani in glede na to, da je borza zdravilišč, je edino pravilno in lepo, da so se odločili organizatorji, da naslednja srečanja organizirajo tako v naših zdraviliščih. Yes, it's my first time here in Slovenia and it's our company's first time. Evo ovako, dolazim iz Hrvatske i predstavljam Radisson Blu Resort u Splitu, dakle novo otvoreni hotel, otvoren prošle godine, jedni od rijetkih hotela koji imamo naš vlastiti spa, dakle vlastiti wellness koji je na 3000 m2 i radimo cijele godine. Do sada je zaista bilo uspješno, imamo neke već ponude dogovorene, tako da nadam se da će se dosta toga i realizirati. We come here to find some new partners, some new travel agency, also to see this part of and learn from Slovenian because they are very successful in spa. I think it was very satisfying for us and very successful, and I hope the contacts we gain here will be very productive in the future for us. Smo agencija za destinacijski menedžment. Z vidika organizatorja ponujamo cel spekter aktivnosti. Sem sprva malo razmišljal, če smo sploh primeren kandidat za restavracijo na tej borzi, glede na to, da je specializirana za spa oziroma za zdraviliški turizem. Ampak vidim po rezultatih oziroma po prvih pogovorih današnjih vseh hosted barjev, da smo praktično prav lahko veseli, da smo bili tukaj. Slovenija kot taka je na žalost še vedno premalo znana vsem tujcem. Slovenija ponuja velik in širok nabor aktivnosti, praktično verjetno največ izmed rečemo nekih podobnih evropskih držav. In res je dejansko, mislim, da ta nabor aktivnosti, ki jih Slovenija kot destinacija ponuja na tako majhnem prostoru, naša, bom rekel, res edinstvena priložnost. Da 3-4 leta je potrebno na enem trgu biti kar močno prisoten, da se nekako pokažejo tisti prvi rezultati, prve nočitve. Bom rekel, ne v tistih malih številkah, ampak v tistih večjih številkah, ki bi pač dale določen rezultat, ki ti pa seveda potem da tudi signal, koliko je potrebno potem dodatno še vložiti v trg, zato da bi nekako se ta posel še povečeval bolj skozi leta. Predlogi tukaj, nekako mi smo zadovoljni s tem, kaj je bilo danes na Spaceu oziroma Spa of Central Europe. Nekako še danes je druženje in tudi jutri še poteka v dopoldanskem času workshop, tako da še nekaj rezultatov si od tega obetamo. Seveda je pa po tem dogodku potrebno še veliko dela, veliko kontaktov, veliko informacije treba poslati na partnere, s katerimi smo se dogovarjali, jih informirati, ker enostavno slika danes, ki jo dobijo v teh 20 minutah, koliko so bili posamezni sestanki, ne morejo dati recimo vtisa o našem hotelu ali pa seveda o ostalih termah, ki so bile tu prisotna. Tako da ta današnji dogodek je samo prvi korak, ki ga naredimo, potem pa še odzadnji ogromno. No, it's a very good impression. I haven't seen much of it yet, but I'm looking forward to it over the next couple of days, so I will really enjoy seeing the beautiful countryside as I've seen coming in from the airport yesterday. I like the format. It allows me to meet many potential partners at the same time, and I think that this 20 minutes per meeting is a good format. I think more sometimes can be useful, but also less would not be enough. So I think it's pretty good, 20 minutes. Yeah. I'm sure we can. Groupon is the biggest marketing partner that anybody could ever have because we can make the biggest marketing promotions in the world at the moment. We have 130 million subscribers on our website that receive emails from us every day, special deals from us every day in 50 countries. So we are by far the best marketing partner for the people here and for hotel groups and hotels everywhere. Space se u odnosu na prošlu godinu proširio, što pokazuje i ova dvorana. Prošle godine smo bili malo više skučeni, bilo je dobro, ali stvarno su ove godine pokazali i što se tiče same organizacije i informatičke podrške, organizacije sastanaka prije svega ovoga,
da zaista to svake godine prima jedan viši i viši nivo, što mene osobno veseli, jer sam prošle godine nekako vjerovala u sve to. I evo, oni su ove godine zaista je Space pokazao i svi njegovi sudionici da su baš ispunili, barem moja, sva očekivanja.